igikorwa cyiyandikwa, kwemeza imyirondoro no gufotora guhabwa indangamuntu cyatangiye. Ni bande bagomba kwiyandikisha? Abanyarwanda bose, abanyamahanga bose baba mu Rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko, impunzi ziba mu Rwanda, abimukira batagitunze ibyangombwa by'igihugu bakomokamo, n'abantu batagira ubwenegihugu. Mbere yo kwiyandikisha, ugomba gusuzuma no gukosoza amakuru akwanditseho ukemeza ko ariyo. Banza ukora ibi bikurikira. Intambwe ya mbere, emeza amakuru yawe. Andika ijambo amakuru, ukurikizeho nimero yawe y'indangamuntu muri SMS. Ohereza ubwo butumwa kuri 3500. Uzahita uhabwa amakuru yawe uko baruwe muri systeme ya NIDA. Niba amakuru ariyo, ujya kwiyandikisha witwaje icyangombwa kikuranga. Intambwe ya kabiri, ibyo kwitwaza. Ku Banyarwanda, indangamuntu yawe, nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe mu gihe bayifashe, nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye niba hari, nimero ikuranga, application number ku batarafata indangamuntu. Ku banyamahanga, passport, uruhushya rwo kuba mu Rwanda rugifite agaciro. Kubimukira n'abantu badafite igihugu bakomokamo, inyandiko yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari, yashizweho umukono n'abatangabuhamya 3, yemeza ko wiyandikisha aba mu Rwanda n'igihe amaze ari umwimukira cyangwa umuntu utagira ubwenegihugu. Abasabye stati y'ubuhunzi bazana kimwe muri ibi bikurikira: uruhushya rw'agateganyo rwo kuba mu Rwanda rwatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda, icyemezo cy'iyandikwa cy'umwimerere. Ku mpunzi ziba mu nkambi, kwiyandikisha bizakorerwa ku rwego rw'inkambi. Ku mpunzi ziba mu mijyi, kwiyandikisha bizakorerwa ku biro by'imirenge n'utugari batuyemo. Ibyo basabwa kugaragaza ni kimwe muri ibi bikurikira: indangamuntu y'impunzi, icyemezo cy'iyandikwa cy'umwimerere, nimero imuranga ku batarafata indangamuntu y'impunzi, icyemezo cy'amavuko cyangwa icyemezo cy'iyandikwa cy'umwimerere ku bana. Hamagara 3500 cyangwa usura ibiro by'akagari ubarizwamo ubone ibisobanuro birambuye.